Zovem se Nikola Pašić i rođen sam u Zaječaru. Bio sam srpski i jugoslovenski političar, dugogodišnji predsjednik vlade Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, osnivač i vođa Narodne radikalne stranke. Osnovnu školu završio sam u Negotinu i Kragujevcu. Upisao sam tehnički fakultet u Beogradu. Srpska vlada me je kao odličnog studenta uputila na školovanje u Cirih. Tamo sam diplomirao. Tu sam došao pod uticaj ideja Svetozara Markovića. Oženio sam se Đurđinom Duković, ćerkom bogatog tršćanskog trgovca žitom, Srbina. Venčali smo se u Firenci, u Ruskoj crkvi. Imam sina Radomira i ćerke Daru i Pavu. Bio sam veliki protivnik kralja Milana Obrenovića. Bio sam premijer Srbije od 1891. do 1892. godine i poslanik u Rusiji. Iz politike sam se povukao nakon ivanjdanskog atentata na bivšeg kralja Milana, a politici se vratio nakon dolaska na presto kralja Petra I. Karađorđevića. Do Prvog svetskog rata bio sam premijer Srbije u 4 navrata. Tokom mojih mandata Srbija je izašla kao pobednik u Carinskom ratu, sa Austro-Ugarskom, Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. U svojoj politici sam se oslanjao na Rusiju, a posle Oktobarske revolucije na Francusku. Učestvovao sam u stvaranju jugoslovenske države, koju sam zastupao na mirovnoj konferenciji u Versaju. O početku Prvog svetskog rata narodu sam se obratio rečima: narode, ne bojte se, dobro biti neće. Ja sam vojvoda Stepa Stepanović. Rođen sam 1856. godine. Bio sam srpski i jugoslovenski vojvoda. Učestvovao sam u raznim srpsko-turskim ratovima. U bitkama kod Slivnice i Kumonova. Bio sam komandant bataljona, puka, brigade i divizije. 2 puta sam bio vojni ministar. U Cerskoj bici sam predvodio vojsku i porazio Austro-Ugare. Također sam ih porazio na Kolubari, zajedno s Radomirom Putnikom i Živojinom Mišićem. U Prvom Balkanskom ratu sam komandovao 2. armijom, a u Drugom Balkanskom ratu sam štitio Pirot. 2 puta sam bio vojni ministar. Inače, najveći uspeh u mom životu vezan je za proboj Solunskog fronta i za izbacivanje Bugarske iz rata. Kao mali bio sam nestašno dijete. Imam 2 brata i sestru. Ime sam dobio po svom dedi, Stepanu. Kao mali sam čuvao stoku i također bio odličan učenik. Upisao sam željenu srednju školu, a to je artiljerijska škola. Dok sam čuvao stoku, jednog dana me je bik rasporio po stomaku i strina mi je ranu odmah zašila iglom i koncem. Kada sam se penzionisao, otišao sam u Čačak. Voleo sam da šetam pored Morave. Čačani su me poštovali. Uživao sam sa unučićima u plodovima sa imanja. Tamo su me posjećivali samo najbliži prijatelje. Iz naroda sam ponikao i neću se pokoravati njegovoj volji i služit ću mu do posljednjeg dana. Ja sam vojvoda Živojin Mišić. Bio sam najistaknutiji i najuspešniji srpski vojskovođa u Prvom svetskom ratu. Rođen sam 19. jula 1855. godine u selu Struganik. Uspešno sam završio osnovnu i srednju školu, nakon čega sam upisao vojnu akademiju, koju nisam završio jer sam pred kraj školovanja bio mobilisan. Kao izvrstan vojnik učestvovao sam u svim ratnim sukobima u koje je Srbija bila upletena od 1877. do 1918. godine, uključujući Srpsko-turski rat, Srpsko-bugarski rat, Balkanske ratove, pa na kraju i Prvi svetski rat. U periodu od 1898. do 1904. godine predavao sam vojnu strategiju na Vojnoj akademiji, nakon čega sam služio pod komandom Radomira Putnika. Uspešno sam zamenio Putnika i branio Srbiju od napada Austro-Ugarske, koji je označio početak Prvog svetskog rata. U decembru 1914. godine pobedio sam u Kolubarskoj bici, osramotivši poraženu Austro-Ugarsku vojsku. U čast ove pobede dodeljena mi je titula vojvode. Tokom zime 1915. i 1916. godine učestvovao sam u velikom povlačenju srpske armije preko albanskih planina. Međutim, bio sam protiv tog povlačenja, želeći da se Srbija suprotstavi dolazećim neprijateljima koje su činile Nemačka, Austro-Ugarska i Bugarska vojska. Na kraju sam ipak odustao od svojih stavova jer su me kralj i srpska vlada nadglasili prilikom odlučivanja. Posle oporavka u Francuskoj u septembru 1916. godine ponovo sam preuzeo komandu nad srpskom vojskom i ubrzo naneo završni poraz Bugarskoj. Do kraja rata moje su se trupe još nekoliko puta odlično pokazale, a nakon rata učestvovao sam u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Postavljen sam za načelnika novostvorenog generalštaba vojski Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega sam izmučen od ratova pao u bolesničku postelju. Ubrzo sam okončao svoj život 20. januara 1921. godine u Beogradu.
Vest o mojoj smrti duboko je potresla sve građane, a vlada je organizovala državnu sahranu, koju je prisustvovao ogroman broj ljudi. Moje ime je Milunka Savić. Rođena sam 1892. godine u selu Koprivnica kod Jošaničke banje, kao najstarije dete majke Danice i oca Radenka. Imam dve mlađe sestre, Mionu i Slavku, mlađeg brata Milana. Da bih zaštitila brata, otišla sam u vojsku umjesto njega. Ušišala sam kosu, stegla grudi pojasom i prijavila se pod imenom Milun Savić. U Balkanskim ratovima sam se godinu dana borila preobučena u muškarca, ali posle ranjavanja u Bregalničkoj bici, bolničko osoblje otkrilo da sam žena. Hteli su da me vrate kući, ali na to sam pristala tek po završetku drugog Balkanskog rata. Kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji 1914. godine, došla sam u Kragujevac u štab vojvode Radomira Putnika, stala i rekla: Ja sam Milunka Savić, kaplar srpske vojske. Hoću svoj ratni raspored, vojvodo. Štete je da pogineš tako mlada. Budi bolničarka, savjetovao me je vojvoda. Neću da budem bolničarka. Hoću pušku. Bila sam deo Gvozdenog puka, najelitnijeg drugog puka srpske vojske Knjaz Mihajlo i bombaš u Kolubarskoj bici. U Makedoniji 1915. godine teško sam ranjena u glavu i tako povređena povlačila sam se preko Albanije. Nakon nekoliko mjeseci oporavka vratila sam se na Solunski front. Učestvovala sam u bici na Kajmakčalanu, kada sam zarobila 23 bugarska vojnika. Nakon rata sam se udala za Veljka Gligorovića, preselila u Beograd i dobila ćerku Milenu. Usvojila sam još 3 ćerke, Milku, Višnju i Zorku. Veljko je ubrzo zapostavio porodicu, pa sam zato sama podizala 4 dece. Zaposlila sam se kao čistačica u hipotekarnoj banci, gdje sam provela najveći deo svog radnog veka. Za to vreme iškolovala sam i odgajala 30 dece koje sam dovodila iz mog rodnog sela. Starost sam provela u svojoj kući na Voždovcu. 1972. godine Skupština grada Beograda dodelila mi je stan u naselju Braći Jerković, na 4. spratu u zgradi bez lifta. Godinu dana kasnije, nakon 3 moždana udara, svoj život sam okončala 5. oktobra 1973. godine. Na proboju Solunskog fronta bila sam bombaš, ali pored toga i dobar pešak. Među prvima sam stigla na slobodnu teritoriju Srbije. Tada je francuski general Franče de Pere skinuo svoju legiju časti i poklonio mi je. To je već bio drugi orden legije časti na mojim grudima. Nakon toga dobila sam francuski krst sa zlatnom palmom. Jedina sam žena koju je Francuska dodelila ovaj orden. Rusi su me okitili krstom Đorđa Pobedonosca, nakon njih i Englezi velikim krstom Svetog Majkla. Srbija mi je dodelila 2 Karađorđeve zvezde, 2 medalje za hrabrost Miloš Obilić, spomenicu Balkanskih ratova, albansku i spomenicu Prvog svetskog rata. Zato sam ja žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. Zbog neizmerne hrabrosti, Francuzi su me prozvali Srpska Jovanka Orleanka. Ja sam Dragutin Gavrilović, major srpske vojske. Život mi je bio uzbudljiv, ali i pomalo nesrećen. Učestvovao sam u svim bitkama u Prvom svetskom ratu, ali najviše mi je ostalo u sećanju odbrana Beograda 1915. godine. Tada su neprijatelji prešli Dunav i napali naš grad. Borili smo se protiv Austro-Ugara i Nemaca. Zadatak mi je bio da ih sa svojim besplatnim pukom zaustavim po svaku cijenu, iako su bili daleko brojniji i moćniji. Kažu da sam tada održao najčuveniji govor u mom životu. Junaci, tačno u 3 časa neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišem, razbiti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, mora da bude sveto. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate dakle da se brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu, za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd. Sa svojom vojskom povukao sam se na ostrvo Krf u Grčkoj, a 1918. godine vratio sam se u Srbiju i oslobodio je. Malo mi je nelagodno da danas budem u ovom naselju koje nosi ime čoveka koji je odbio da me unapredi. U Drugom svetskom ratu bio sam u logoru u Nemačkoj, ali to je već druga tema o kojoj ću vam pričati neki drugi put.
Albanska Golgota je ustavljen naziv za povlačenje srpske vojske i prognanih civila preko zavejanih planina Albanije i Crne Gore, nakon invazije centralnih sila na Srbiju u zimu 1915. na 16. tokom Prvog svjetskog rata. Ovo povlačenje teklo više kolona iz pravaca Metohije kao obali Jadranskog mora, gde su saveznički komande organizovale transport brodovima i prihvat do bezbednostnih odredišta grčkih ostrva u Jonskom moru, Italiji i Severnoj Africi. Procenjuje se da je više desetina hiljada vojnika i civila stradalo tokom povlačenja od posljedica ranjavanja i iscrpljenosti. Nakon oporavka, oko 150.000 pripadnika srpske vojske se priključilo savezničkim trupama na Solunskom frontu u junu 1916. gde su vođene teške borbe sve do kraja rata i konačnog oslobođenja otadžbine. Svim učesnicima koji su preživjeli ovaj epski marš, a potom i žestoke borbe na Solunskom frontu, posle rata uručivana je čuvena spomen medalja poznata kao Albanska spomenica. Prelazna krv. Događaji u Crnoj Gori zapretili su opstanku srpske vojske. U duhu svoje ideje o podeli Albanije, Konrad je doneo odluku da zauzme severni deo do linije Mati Debar, a 17. januara uputio je 8 brigada u rejon Skadra. Računao je da će Bugari, koji su stigli do Predalbasan, sarađivati u pravcu Drača. Tu opasnost srpska vrhovna komanda je odmah uočila. Preduzela je mere obezbeđenja. Prva armija, svega nekoliko hiljada pušaka kao najbliža neprijatelju, uzela je na sebe ulogu zaštitnice i insistirala kod saveznika da se znatno ubrza evakuacija, koja je počela 6. januara u Draču, a narednog dana i u Svetom Jovanu Medovskom, sa svega nekoliko stotina ljudi. Naredni transport je pošao iz Drača tek 9. januara sa 204 vojnika, a iz Svetog Jovana 13. januara sa 1000 ljudi. Bilo je očigledno da bi tim tempom ukrcavanje srpske vojske s mnoštvom izbeglica trajalo mesecima. U osnovi problema bio je nedostatak transportnih brodova, ali i kapacitet luka. Dračka je bila tehnički nešto bolja od sasvim nepodnesene Medovske, a i manje na udaru sa mora i kopna. Nijedna od njih nije bila pogodna za ukrcavanje stoke. Najbolja i najsigurnija od dejstva neprijatelja bila je luka u dalekoj Valoniji. Saveznici insistiraju da se tamo uputi što veći deo srpske vojske. Italijani to sada dopuštaju. Oni su tek 6. januara odobrili iznemoglim regrutima da krenu u Valonu. Naređenjem srpske vrhovne komande od 18. januara Dračka grupa je upućena u Valonu, a Skadarska će se ukrcati delom u Svetom Jovanu, a delom u Draču. Ovo klizanje niz obalu, kako su nazvali Francuzi, dugo 250 km, besputnim močvarama pod udarima zimske mediteranske kiše, bilo je za mnoge teža kalvarija od one koji su preživali do obale. Tehnička sekcija britanske i jadranske misije znatno je olakšala taj marš, popravkom puteva kroz močvare i uređenjem rečnih prelaza. Srećom, u poznoj fazi te bolne operacije snabdevanje ljudi se sve više poboljšavalo. Pokretanjem uredno izvedenim upravljala je srpska vrhovna komanda. Vlada se 14. januara ukrcala u Svetom Jovanu za Brindiži, odakle je prebačena na krv. Može se zamisliti ogorčenje Srba kada je italijanski general Bertotti postavio zahtev da se srpske trupe ne ukrcavaju u Valoni, već u Santi Quaranta, nekih 40 km južnije, što je srpska vrhovna komanda energično odbila uz podršku Francuza. Neprijatelj nije neobuzdano nadirao Austro-Mađari vrlo sporo i slabim snagama zbog teškoće snabdevanja. Bugari, čiji su interesi bili u Makedoniji, nikako. Prvi su izbili na reku Mati krajem januara. Kod Preze je 2. i 3. februara došlo do borbenog dodira, kada je Dunavska druga protiv napadom odbacila jedan bataljon koji se pod zaklonom mraka prikrao srpskim položajima. Povlačenje su uznemiravali mestimični prepadi albanskih pljačkaških bandi, pretežno organizovanih od austrougarskih oficira. Austrougarski delovi izbili su do reke Škumbi. U međuvremenu se srpska vojska ukrcavala za krv. Do 23. februara prebačeno je 133.000 vojnika. Dan ranije se Pašić, predsjednik srpske vlade, pismeno zahvalio italijanskom admiralu Kutineliju, koji je upravljao evakuacijom. 10.000 konja ukrcavalo se tokom marta, a konjačka divizija kao poslednja jedinica prebačena je 5. aprila 1916. Srpska književnost u Prvom svetskom ratu. Ove godine se obeležava 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, koji je doneo brojne knjige u kojima su neki od učesnika literarno obrađivali svoje traume sa bojišta. Tema Prvog svjetskog rata za srpske pisce bila je prvenstveno epska tema i posebno podsticajna za one koji su obrađivali. Srpski književnici koji su živjeli za vreme Prvog svjetskog rata bili su Ivo Andrić, Ivo Ćipiko, Milan Rakić, Miloš Crnjanski, Aleksa Šantić, Bora Stanković, Vladislav Petković Dis, Milutin Bojić,
Veljko Petrović, Rade Drinac, Sima Pandurović, Rastko Petrović, Stevan Jakovljević. Ja sam Milan Rakić, rođen sam 30. septembra 1876. godine u Beogradu. Bio sam srpski književnik, pesnik i diplomata. Osnovnu i srednju školu završio sam u Beogradu, a fakultet u Parizu. U Prvom svjetskom ratu bio sam savjetnik poslanstva u Bukureštu i Stokholmu, a na kraju rata u Kopenhagenu. Ja sam Vladislav Petković-Dis, jedan od najznačajnijih predstavnika srpske moderne. Iako zbog bolesti nisam primljen u vojsku, priključio sam se srpskim vojnicima 1914. godine. Povlačim se sa njima 1915. preko Albanije do Krfa, a zatim prelazim u Francusku. Rastanak sa porodicom doživeo sam vrlo teško, a nakon saznanja da mi je porodica u krajnjoj materijalnoj oskudici, u proleće 1917. putujem na Krf. Brod Italija, kojim sam putovao, pogodila je nemačka podmornica. Među svojima. U mom srcu ponoć, u njoj kad tinja miso da još živiš, moj predele mladi. Moja lepa zvezda, majka i robinja, Bože, šta li danas u Srbiji radi? Kod vas je proleće, došle su vam laste, oživele vode, đurđevak i ruže. I miriše zemlja koja stalno raste, u grobi tišinju, moj daleki druže. Jedno tvoje veče, ideš kući sporo, ulicama straha, i duša ti jeca. Tvoje gladne oči, moja divna zoro, hrani ljubav majke, neka žive deca. Ulaziš u sobu, suze te već guše, a dva naša cveta iz 4 rata u tvome su krilu, obraze ti suše. Mama, zašto plačeš? Jel pisao tata? U velike patnje, nevino pitanje, dubi dublju ranu. Plač ti trese grudi, napolju je vidno, kao pred svitanje. Ko da će se dići grobovi i ljudi. Skupila si suze u kose detinje. Sve vas gledam sada kraj gozbe sirote. Lice ti se vedri, to duša svetinje, ljubi tvoje čelo, moj sjajni život. Ja, Milutin Bojić, rođen sam 19. maja 1892. godine u Beogradu. Bio sam učesnik Prvog svetskog rata. Dramu koju sam napisao, Uroševa ženidba, nosio sam preko Albanije i tek 1915. godine štampao sam je na Krf. Jednu od pesama, Plava grobnica, iz zbirke, Pesme bola i ponosa, posvetio sam stradanju srpskih ratnika. Ja, Ivo Andrić, rođen sam u malom mestu Dolac, kod Travnika, 9. oktobra 1892. godine. Detinjstvo sam proveo u Višegradu, gde sam završio osnovnu školu. 1903. godine upisao sam Sarajevsku veliku gimnaziju, najstariju bosansko-hercegovačku srednju školu. Kao gimnazijalac bio sam pripadnik naprednog revolucionarnog pokreta protiv austrougarske vlasti, Mlada Bosna, i borac za oslobođenje južnoslovenskih naroda od austrougarske monarhije. Studirao sam slovensku književnost i istoriju na filozofskim fakultetima u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu. Tokom studija u Krakovu zatekao me Prvi svjetski rat. Po izbijanju rata vratio sam se u zemlju. Odmah po dolasku u Split, austrijska policija me je uhapsila i odvela u Šibenski, a potom u Mariborski zatvor, u kojem će ostati do marta 1915. godine. Za vreme boravka u zatvoru pisao sam pesmu. Po izlasku iz zatvora određen mi je kućni pritvor do 1917. godine. Imao sam uspešnu diplomatsku karijeru, bio sam činovnik u poslanstvu u Vatikanu i radio sam kao diplomat u konzulatima Vatikana, Trsta i Graca. U periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata nalazio sam se na funkciji opunomoćenog ministra poslanika jugoslovenske vlade u Berlinu. Tokom Velikog rata napisao sam lanjsku pjesmu Strofe u noći, Tamu, Jadni nemir, Noć crvenih zvijezda. Prvu knjigu stihova u prozi, Eksponto, objavio sam 1918. godine u Zagrebu. Godine 1961. dobio sam Nobelovu nagradu za književnost, za jetku snagu, tokom kojom sam oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Ja sam Miloš Crnjanski, rođen sam 26. oktobra 1893. godine u Austrougarskoj. Prvi svetski rat sam dočekao u Beču. Kada su me poslali u zatvor, umjesto tamničke uniforme, dali su mi uniformu austrougarskog vojnika i poslali me u rat protiv Rusa.
tada sam i ranjen. 1915. godinu proveo sam ranjen u bolnici u Beču. Bio sam književnik, pesnik, pripovedač i romansijer. Vojnička pesma Miloš Crnjanski. Nisam ja za srebro ni za zlato plako, niti za dušan sjaj. Ne bih je rukom sa carske dvore mako, za one bludnice raj. A šta je meni do tih mramornog dvora, stučnog ponošnog sata, što očima slepim odbijati mora, sestre sramne od brata. A šta je meni do velmoža u svili, sa sokolom na ruci, otac mi je sebar što na točku cvili, a kćeri mi glođu vuci. Baš ništa me za crkve duša boli, za silnog cara dom, za grčke ikone poleguša goli u robovskom hramu mom. Da je njini duši oproštaj, glusar seljački poj. U njivama mi je sahranjen lelek taj, u prokleti večan znoj. Nisam ja za srebro ni za zlato plako, niti za dušano sjaj. Ne bih je rukom sa carske dvore mako, za onaj bludnica Ja sam Rastko raj. Petrović. Živeo sam neposredno posle Prvog svetskog rata. Povlačio sam se sa vojskom preko Albanije. Srednju školu i fakultet sam završio u Parizu posle rata. Ja sam Nadežda Petrović. Rođena sam u Čačku 12. oktobra 1873. godine. Bila sam najznačajnija srpska slikarka s kraja 19. i početka 20. vijeka. Porodica mi imala 13 dece, od kojih je 9 preživela. Moja mlađa sestra je Milica Mišković, a moj najmlađi brat je književnik Rastko Petrović. Sa porodicom sam se 1884. godine preselila u Beograd, a višu žensku školu završila sam u Beogradu 1891. godine. Sledeće, 1892. godine položila sam ispit za nastavnicu crtanja u srednjim školama i postala sam učenica u ateljeu Đorđa Krstića. U Prvom Balkanskom ratu učestvovala sam kao dobrovoljna bolničarka na frontu. Ja sam svoje impresije sa ovog opasnog putovanja ostavila u drami Vojvoda Micko Porečki, gde je glavni lik Vojvoda Micko Krstić. Bavila sam se i likovnom kritikom. Otac mi je umro aprila 1911. godine, a majka 1912. godine i njihovu smrt sam teško podnela. Svoj život sam okončala u Valjevu 3. aprila 1915. godine od begavog tifusa. Bila sam na dužnosti dobrovoljne bolničarke. I već od 1900. godine imala sam prvu samostalnu izložbu u Beogradu. Ja, Radomir Putnik. Rođen sam 24. januara 1848. godine. Na prvi vojnički put pošao sam kada je počeo prvi srpsko-turski rat. Za vreme drugog rata s Turskom komandovao sam glavnom kolonom Šumadijskog korpusa koja je učestvovala u borbama oko Pirota. Kao komandant Rudničke brigade učestvovao sam u oslobođenju Niša, u oslobođenju Vranja, komandovao sam veterničkom kolonom. Komandujući istom jedinicom 1878. godine porazio sam turske snage na Goču i Devetinu, a moja jedinica je nastavila borbe i 4. februara je oslobodila Gnjilane. Po završetku rata sam poslat na 6 meseci u Rusiju da bi se upoznao sa naoružanjem ruske vojske. A posle državnog udara maja 1903. godine unapređen sam u čin generala i postavljen sam za načelnika glavnog generalštaba. Uspeo sam da sredim ozbiljno poljuljane redove srpske vojske i uspeo sam da je naoružam savremenim oružjem i da obučim više generacija generalštabnih oficira. Stvorio sam takvu vojsku da je i sama mogla da tuče tursku vladarsku armiju. Rezultat mog rada bila je pobjeda srpske vojske u bici kod Kumanova 1912. godine. Kada je Austrougarska objavila rat Srbiji, bio sam na lečenju u jednoj austrijskoj banji. Čim sam se vratio u zemlju, prihvatio sam se posla. Raspored snaga koji sam postavio omogućio je srpskoj vrhovnoj komandi uspeh. Moje ime je Pavle Jurišić Šturm. Rođen sam 22. avgusta 1848. godine. Poreklom sam lužički Srbin. Pohađao sam akademiju u Vroclavu i Nansiju. U Francusko-pruskom ratu bio sam vodnik na strani Kraljevine Pruske. Učestvovao sam u bici na Slivnici toko Srpsko-bugarskog rata. Bio sam komandant Drinske divizije prvog poziva i sa njom sam učestvovao na Kumanovoj bici. Posle toga dobio sam čin generala.
U Prvom svetskom ratu postao sam komandant 3. srpske armije i njome komandovao u Cerskoj i Kolubarskoj bici. Naredne 3 godine proveo sam na Krfu, a zatim i u Solunskom frontu, gde sam se upoznao sa novim načinom ratovanja i upotrebom avijacije. Nakon Solunskog fronta, moja armija je učestvovala u bici na Kajmakčalanu, gde je imala brojne žrtve. 1916. godine poslat sam da pomognem komandantu dobrovoljačkog korpusa u Rusiji. 1917. godine preko Japana opet se vraćam u Solun. Odlikovan sam ordenom Karađorđeve zvezde, ordenom Belog Orla. Takođe bio sam nosilac ordena Gvozdenog krsta, orden Svetog Leopolda i orden Mendžidije. Bio sam uvršten u rod najvećih vojskovođa u Prvom svetskom ratu, ali nisam unapređen u činu vojvode. Ja sam Petar Bojović. Učesnik sam srpsko-turskih ratova, tokom kojih sam bio vrhovni komandant po završetku ratova. Posle srpsko-bugarskog rata postao sam vojskovođa konjica, a zatim sam 1891. položio ispit i dobio čin kapetana. Menjao sam nekoliko dužnosti i načelnika štaba Moravske divizije u Nišu, gde sam ostao 5 godina. Menjao sam nekoliko dužnosti sve do izbijanja Balkanskih ratova 1912. godine. Kada sam bio komandant konjičke divizije u Prvom Balkanskom ratu, bio sam načelnik štaba Prve armije od 1912. godine. Posle rata postao sam komandant Prve armijske oblasti i na toj funkciji sam ostao do decembra 1920. godine. Nosilac sam mnogobrojnih najviše srpskih i savezničkih odlikovanja, uvršten sam u red najvećih vojskovođa Prvog svetskog rata i srpske ratne istorije. Solunski front. Solunski front u Prvom svetskom ratu je nastao kao pokušaj saveznika da pomognu Kraljevini Srbiji u jesen 1915. godine protiv združenog napada Nemačkog carstva, Austro-Ugarske i Kraljevine Bugarske. Ekspedicija je došla prekasno i u nedovoljnom broju da spreči pad Srbije, a ekspedicija je bila otežana unutrašnjom političkom krizom u Grčkoj. Tokom proteklih 9 meseci Srbija je pokušavala da obnovi svoje oslabljene armije i poboljša stanje sa zalihama. Uprkos velikim naporima, srpska vojska je bila za samo 30.000 ljudi veća nego na početku rata. Iako su Ujedinjeno kraljevstvo i Francuska govorile o ozbiljnoj vojnoj pomoći Srbiji, ništa nije urađeno dok nije bilo kasno. Kada je Bugarska započela mobilizaciju, Francuzi i Britanci su poslali 2 divizije da pomognu Srbiji, ali su kasno stigle u grčki grad Solun. Prema Srbiji su krenule Nemačka, Bugarska i Austro-Ugarska vojska, sve pod komandom feldmaršala Mackenzena. Nemci i Austro-Ugari su započeli svoj napad 5. oktobra. Zatim je 11. novembra Bugarska napala iz 2 pravca, sa severa prema Nišu i sa juga prema Skoplju. Bugarska vojska je bila velika i brzo se probila kroz slabe srpske snage, koje su pokušavale da zaustave njeno napredovanje. Zbog bugarskog proboja, pozicija Srbije je bila beznadežna. Njena glavna vojska na severu zemlje bi ili bila primorana na predaju ili bi morala da pokuša da se povuče.